Nah kini ki live weekly ki new cases benda Sngi ka Khanriu Julai arpo idon Armriu Ngut ki positive cases data na po BSF na po East Khasi Hills na armed forces tangi way badai na Riboy district but some kide na po lain kide na po East Khasi Hills ki way ki civilian like di ki na East Khasi Hills but way di na po Riboy district take total active case the total active case till today the 16 July there are 326 active cases of the COVID-19 in our state. Recovered till today are 49. The number of samples sent for testing, there are 25,744. The number of persons tested negative till today, there are 24,987. Those are waiting for the result. Till today, there are 380. Kini borok kilong di active cases kibadan Haduh Sngi Khanriu Julai. Total Haduh Sngi kidon laispa arbulutli ki active case positive cases benda posted Meghalaya. Lai Khanriu. Ki bagila ada fa benda test Haduh Sngi kilong arab sanaja news pa sausau. Yang tak Kiba ladet tes Haduh si belum negatif kilong arab saw hajar nice pa prabunyong but Kiba kidang up pada tes baru Kiban wan bilang sa kilong nice pa prapong dikitu Kiba nabar jong ke state Meghalaya kedungi Kiba nabar kilong taru benda kilong arab hajar sispa san arab hajar sispa san. So those entrants coming from outside the state of Meghalaya till today, the 16 July, there are 22,105, 22,105. This is the latest update of the COVID-19 in the state of Meghalaya. Mengenai East Khasi Hills, ada giri-giri tenis. We want to Maharashtra, we want to UP. Very many positive case, high risk contact, but for negatives. Ini health start ini, ini dan apa check in, tinggal awal dalam initiation corona care center, di belum recording lagi. Kita lain, untuk dibuat ini test di Paris state, di arut kilo negatif dengan PCR, but ini very long positive. Itu very interview, become long positive dengan PCR. Dan test menilai paling menilai yang ini positif. Di long dan way lagi pada nombor PSF. Tinggal ada civil hospital. Ini ngelakkan juga menjadi positif. Yang ini tinggal kapat handphone ni. Yang ini. Yang berkaitan dengan soal PCR nama dan juga antigen menilai kendaraan itu ngelakkan menjadi positif. Jadi bertanya dengan cepat ni apa benda itu itu. Kita nilai ini test kita boleh ni apa show the clinical picture bagi identification berkat kata kita berdesain doktor sudah akan kalau dia akan test doktor sudah berdesain mata kita hidup kias golong negatif dari clinical features sudah kalau ini apa ini apa orang klinik ini apa